Yebo. Cha. Mina lenkolo yabonwa abazali. Mina ngikhulele kuyo. Saba amaNazaretha sizalwe thina obaba bethu nomama beyamaNazaretha. Abaphenduka kuBhombela. Abaphenduka kuBhombela ngoba babe sixoxela nangendaba nje ke kodwa ngiyadlula nje ke lapho ngendaba kaMamthembu. Uma sekusithela uBhombela sekuhlala ilanga cha bayasho ukuthi zahlala impela zabambili la. Umama ke uthi yababuza bona mama kababa omdala. Uthi yababuza inkosi ilanga uma beza befike sebeshawula yini beyonikela yasibabuza yathi nina yini indaba nize lapha kimi enganamba abantu abanye beya lapha na. Uthi ke umama uNkulunkulu sibona ukuthi uNkulunkulu asinengayo ngoba saphendula nje sonke sathi baba asithenjiswanga lutho thina ngalowa sathenjiswa ngawe. Uthi yasivuma ngekhanda sithi kulungile nikelani base beyanikela. Kulenkolo sikaze silithathe iholide. Inhlahla ke ngeke usho ukuthi ingoba uhlakaniphile kodwa nje iholide ukuthi mhlambe sibuye sithi hala kasha cha lokhu saba amaNazaretha nje kuze nathi inhlahla yethu ke hayi ngoba sihlakaniphile. Futhi ke ake ngithi nje thina saba nenhlahla ngoba sinomagwaza sasebenze thina eThekwini saze sathatha impesheni. Uyabona ukusebenza eThekwini sengiyakubona ukuthi ngeke ufane nomuntu wayeseGoli. Ngeke ufane nomuntu wayesempangeni. Ngalezi izathu ngoba thina besisabatha ngisho kungeyona inhlangano sisabathe ekuphakameni. Sesisuka kwaMashu. Ithempeli lekwaMashu lilinye kwaMadlu uphuthu kuphela nje umashe engaka. Sisuke sosabathe ekuphakameni. Ngelinye ilanga uthi uyafika phambili kungona umhlangano uyafika inkosi khona. Ifikele nje uyafika inkosi khona. Bese ke okuningi bese sikwazi ukukuthola. Ukuphunywa sekuyiwe emaqadini ngami ngizothi kwakukuthandwa uNkulunkulu. Hayi ngoba kwakuhlaka umuntu ukhona wathi wayengathi uhlakaniphile ngoba kwaphunywa kukubi. Sesihlukene phakathi sesiphikisana ngemithetho kaShem. Kwaze kwafa abantu insizwe ezine zashona. Sesiphikisana nje ngale mithetho sesibanga yona le mithetho. Lapha inyanga yezulu yafika emzini wasekuphameni yafika kunuka igazi kade kufa abantu. Kodwa yafika yangena ngo-20 to 1 ebusuku. Kade ibinyezelwa amaphoyisa eRed Hill. Ethi amaphoyisa osayitshena ungabe sangena ngoba kuzophinde kuqhubeka ukufa kwabantu. Kuchitheka igazi. Ithi inyanga yezulu cha. Uma sekufike mina ngeke lisachitheka. Sahlala siyilindile sisuke kwaMashu 20 to 1 yangena yayisahamba ngoMonakho ngoba phela kwakunyaka wokuqala. uMonakho ubukade uhamba ubabelanga. Yayisahamba ngaleyo moto. Simile la emgwaqweni kumnyama ugesi ongabibi khona. Hayi. Wangakinto ugesi nje into engazi kwakusakhanyiswa nje. Bathi sibona nayo inyanga yezulu yafika yathi mayifika nje ngemoto yasijika esangweni leli elikhulu. Mhlawumbe udlula ngakhona ulibone leli netshe elikhulu. Ngiyalibona. Kwakuthiwa ke
udwala labadwala Lelodge. yajika nje simisa imoto oh kwasho ukuthi ke sikhona impela thina esihamba naye sithi singakuyona sivivile asibabona abafowethu laba bangaleni ukuthi bona baphi bacashe ngezindlu phela sibabona nangekamu leli sesihlala kulona yayingawugqokile umjiba omhlophe yayigqoke wesonto iphethe isihlangu sawo neqhabanga sakhumbula kahle yathi mayehla nje emotweni yehla maqedane emotweni yasichitha isihlangu sayo yasichitha eningizimu yasichitha enyakatho yasichitha entshonalanga yasichitha empumalanga yasuke yaqonda ngqo kumnyama lapha akekho wazi ukuthi amapheko lapha yasuke yaqonda ngaphakathi yaqonda yangena ebusuku angithi indlu yayo isifula sasingenhla kwasekama ekamu leli lethu nje isifula sakhe sasilapha angazi noma bakasuwisi kodwa ngigcine bengakasuwisi ngoba uma udlula emgwaqweni mawusazi ukuthi uma uthi amehlo sibone ukuthi sisekhona mhlawumbe sebasuwisa kangaka lapho ngenzani ephakame inkosi ilanga yakukhuluma lokhu ngangikhona yakukhuluma lokhu ithi ngesikhathi kaze yenze umfanekiso siseNazaretha sasiye eNazaretha sihamba ngokuthuthuka kwamaqadi ibhasi siliqashile kwasho ukuthi ke hawu la ngahamba ngendlela ke nje kanjalo ke saze sahamba ke sathoma siyofika eNazaretha phesha komzi omkhulu sifika nje ibhasi sathi hawu ungabe sayehlisa ngoba izokwehla kancane sehlise yima khona lapha emgwaqweni kuyele ecaleni ume bese sehla sathi masithi siyalalela sezwe sekuhlatshelwa ivesi yokugcina Thixo lowo muze siyakuwo kangeni sono khona kwana sono sinye siphethwe inkomo kuyohlala ingcwele zodwa saqoka sesiphuthuma saqoka hayibo nanti lokhu igama lingasalinge lokhu lishilo saqoka sehla sageleza sijahe ethempeleni ubaba futhi inkosi ilanga sihlezi phansi kanti kufanele ngabe useyimile uhleli phansi sangena sathi masiphelela nje sonke wayesukuma wayeniniza lo waqeda ke wasebusisa inkomo asazi lutho ke thina sesizwa ke manje iphumile nje inkonzo sesixoxa nani insizwa ke bese zikhona ke sibethi hey nini inhlanhla insizwa zaseThekwini hawu ngani na hayi nibona inkonzo ingabhalwa njena inkosi ithena kulo hlabela yathi hey hlabelela ngifuna bese bengene bonke laba bafana la sothandaza sebela phakathi lokhu liphindile eselokhu liphindile leli lokugcina wahlabelela kwaphindisa sangena ke wathandaza awu nathi sisibonga lokho ukuthi awube singazi kodwa ke phela okufanele ukwazi kule nkonzo bakhona abantu singeke kodwa sibabize ngamagama kodwa bakhona abantu abafanele ukulungisa izinto zesonto abayisanda nje sikaShembe ongekho lutho ukuthi inkente kuleli bandla ngaphandle kwabo ake ngilinganise nje ngibeke umzekelo uyabona uma ungase sihlangane sonke amampondwe uZulu isilungu ngento enhle bese sihamba siye enkosini ukuthi awungabuyeli impela bese sithi baba kukanje nakhe besicabanga noma okuhle sifuna ukukwenza inyizwi likaShembe noma yimu umbuzo nje wokuqala uma bengekho lamadoda engikhuluma ngawo liyothi nje bathena befundisa
Hawu lapho baba senimile. Oshembe nje bonke. Usho ukuthi anikwazi ukuyokhuleka ezulwini bengekho. Bengekho baba ngeke. Kuleli ibandla leli lenhlonipho leli. Manje inhle lento izovela athi nje ushembe, hayi ke lalelani ke hambani nitshela befundisi. Bese niza nawo. Ngendlela izingane engasezwa ngayo namhlanje. Ngoba inhlonipho kulokhu kukholwa thina ilanga lasitshela la emadlebeni. Lathi niyabona bafana. Uma nihlonipha kuleli bandla niyokhula. Yathi ngoba uNkulunkulu akamfuni umuntu ongahloniphi. Yathi njengoba nizwe encwadini nje ukuthi lokhu kungasekho iqheku nje, yathi kusengcono manje siyeza leso sikhathi ngeke bekhona iqheku. Ithi ke ukuhlonipha yaze ilinganisa ngamakhosi. Ithi ngisho inkosi uqobo lawo lephethizwe. Uma ithe ihlala esihlalweni yangawahlonipha amadoda ekade enoyise yathi abukho lobo bukhosi. Amazwe elanga la yayisitshela thina. Yathi inhlonipha izindlela eziningi lapha kulokhu kukholwa esikukhona thina. Yathi yayivela ikhona inhlonipho kobaba mkhulu kodwa uShembe uzoyivuselela ukuthi ayingapheli inhlonipho. One nje uyabona thina singena nje paradise esontweni kuyisabatha. Singena nje ibandla phela la lingakabi ngaka. Besazi ukuthi la ngifanele ukuhlala le ndawo ifanele obaba. Asikhulumi ngabagcotha abashumayeli. Sasikhuluma ngobaba. Uthina nje siyinhlanhla. Siyinhlanhla nje sonke. Sithi uma singena nje ethempelini sithi bese uyozwa nomunye ethi hayi sekulungile kasihlale la hayi. Asiyeke le eyobaba. Bengahlala obaba ngemva kwethu. Bebehlala nje ngaphambili amadoda leli bandla inhlanhla engagcotshiwe kodwa behlala bese ithine besiyazi indawo yabo nabo futhi behlala ngaphambi kwethu. Ngisho ngakuthiwa ufika late la mhlawumbe ufika late njengoba kwakusasetshenzwa kanjani ufika late cha inhlalo sisothi hayi baba dlula na indlela uzofika ithola indawo ngoba ibengagcwali le yabo ngoba thina besihlonipha. Sihlonipha indawo nje ukuthi leyo baba isifanele thina. Namhlanje ingane ihlala phambi koyise. Yathi inkosi ilanga ngisho ngakuthiwa uphethe inkonzo. Mhlambe kufika inkulumo efana neyayenziwa umshumayeli noma wayibona yenzeka kumkhokheli noma yayenziwa umfundisi. Yathi akufanele. Yathi uyabona umoke wathi nje ngabo kwake kwenzeka into ethize umkhokheli yathi uNkulunkulu sekubhala icala. Usukhulume kabi. Usukhulume kabi kufanele wena uthi inkosikazi. Wena kuphela wazi ukuthi umkhokheli. Uma kuumuntu ogcotshwe kuumshumayeli noma kuumfundisi kufanele uthi indoda. Uma kukhona into edala ukuthi ufanekise lento. Khuluma ngendoda hayi uthi umfundisi. Uthi uNkulunkulu sekubeka icala. Ngoba awukwazi ukukhuluma ngalaba abantu phakathi kwaleli bandla ngoba yibo abaphethe leli bandla. uNkulunkulu kusekuloba icala wena. Engisho ukuthi ke yizo zonke izinto ke lezo namhlanje umuntu uyasho nje athi umfundisi kwaba nje kwaba indaba zalutho.